Hadin ka jing klem no jongka EC jongka Khasi Hills Autonomous District Council balalam khmat dakaseng United Democratic Party UDP kabala klidu kumu CEM do ba Tito Starwell Khan kaba menta layo pat daka EC bathmai kabala lam khmat daka National People Party NPP kabala sendrop lang daka seng Indian National Congress kaba yakni ke isi bathmai la lam khmat kumu CEM bathmai do ba penyai sings im MDC naka party NPP yaka shuki kumu deputy CEM la shimti do ba PNCM MDC naka party Congress yaka shuki chairman dangbat hi do ba lamprang bla naka party NPP bareka shuki deputy chairman la shimti do ba Charles Marngar MDC naka Congress lambat ki khandai ngut ki EM jong ki tanat bapher ki ba ha papo ka jingpe jingkmi jong ka KHADC habayo abanyakran berba Charles Marngar MDC ka Mauhati constituency ubalongru deputy chairman bathmai jong ka KHADC ulayathu kabala penlong ye u ban ai ka jingkersha ne ka NPP ban lam khmat ye ka EC ha district council hakane ka kenti ka ba menta kadai hadin bahaga jinglong MDC ke jong-u kabla South Nem Shiteng kabau ladon hakaliang persya ulaju persang bandra ikimat kiba kongsan nakapor syakapor nakabenta upai ba banyakran haki dorbar bapher khamtam habaidei berkaman ka jingpenbet khaput lane ka border issue kaba hadin baulaju yakran yakate kamat penbet khaput kala sudan tangga jingkular niki nongelam jong ka ying dorbar KHADC bakin sawan jengo yiki nong song snong ki basa haki khaput bad banjurip hi daladi yuput usam henrei kate kala susa tang haki jingkular klam kakam henrei nakaliang u CEM uba menta uba penyai sings im ulakular nadu kasngi ka baningkong marsendap ban shimti yaka shuki CEM ulakular bahadin artayo andala dap ka session ka bansalong shen daladihi unsalit banjengo ikinong song snong bat yuput usam ha blok 2 kabadang ha papo Kamauhati constituency susu nakaliang uba Charles Marngar ulo ongru bawatla mentau ladon hakaliang sensar ka council undang yai peteng yikimat jingdawa kibaula judawa baro shikata nagbenta kipat ba dakaba undang yai kran bat dawa hamanla balong ka jingelang jong ka executive committee ke jingkeli ke jong phi ha ka bai dei bat ka jing trailang ke jong ni po ane po council ke jong ke jingwan jonga ban ye trailang hang ni po council ma ka ni ka sim ka komenta so bangan poi setang apa bagi tu choi phi ba ban kan mau ye phi baro ba ka jinglong MDC jonga menta la dei la dan poi south nem setang kumba prapanai e kelakut ke jinglong MDC ya ke jinglong MDC jonga South Nem Shiteng lane South Nem Duna natrai baro fi menjur berkipai ba kisaki ba ngala persang hi banonra ikiman ya keren po ka house berkawai na ki issue ka bakham e ka bangla jonra ka dei ya ka border issue hage jingpen ben yo put usam haga bede baka constituency ke jonga bat kiwai ro put usam bade po ke jurisdiction jong ka Khasi Hills Autonomous District Council DPE haga bede bat kani ke jing pembe put besam bun sin hi ngala ra ni council kene tang ko wenga kwa ban kan mau UP na kai baro pi kan mau la bun sin ngawan ra ndai ka don ko por ka banga sodial ka don ko por ka banga sukmen dei kham bun sin hi ke dei ko por ka banga sodial kadang ke jing sisa ba la kulari na apo house bun sin kinong yalam jong house ko bodon buram ko jong manwan ban jengo ya put usam hi kinong song snong ke jong ki bodon apo borla kendai kalong ke ke basusi ma kini sam sunam siteng dan riway do nak jingkia kamu siap nak keren ni kan, entah. Nam kerukti, nam gentho ino, nam sultan diru, man kerukti persya, iya no, entah. Kejing sisa yang kelomba, kita kejing kula,
kibala kular iklam burlong jadi lor ka nego rem baga perkhat madadan sapra banai an yaso no bat kis an don no bat kaliak sesya hakini kin riu banai nan yo ban keren wala dangadan hakale sesada nan yo ban keren yo si ya nan yo ban keren ya ka isi baga isi kadi ban sim kiai kadi kam ba so tanat ban itu ipi pada dewan bau CM jongi ba penyat sing CM ila simti kumu chief executive member ila kular yang ba apa ka house ru ila kular ba artayo hadin bala form ke isi hadin ke session artayo hadin ke session ban lej ban jengo adalah dehi ya kinong song sno ba dio to ke jong ta ke de musuh na ngeng scam nya kermen scam kita ke jengkular hakani kesin ke pemeta kebangan dolang haguruli ngeng makin urlong jadi kita kadang ba kadang sang ke perlong ya bangan dan bat kani karuli hakani ke ketiga pemeta wala ke de stang keniat banairu namar ngadon ke jing sngo bayo ba ladang song thai kum MDC ladawan ga new amendment lese kim sha shu ga dual pus lese ngamla shu ban ni ko tes MDC ngan haban ne tang ke MLA ke jonga yo bakapan sanut yang ada jinglong MDC jonga na khamla ban nei kani kani ko kubor ka basai ban nga airo kani ko kubor ski pai ba nong song snong jo ka constituency kibala yo I yang abonsen bangadan apreng gijing ya gijing sai barbo nam tak kaput ki jonga jadi halor kita ka nong rem ka pelong ya na bangadan hakane ke kani ka alliance ka bakmai hang ni apo Council Autonomous District Council. Dalam ini isu persoalan di coalition di bawah ibu diskusi. Kami tu disyarat ini. Dendai kidon sibun ki eki bangi hapan pay berkini. Kumga council. Teng kadon ke juslo rem halade. Kum amde tamu. Baro ki member juga council juga ni ke pedon baro. Idon hane tolong banyada kita kendau masya ya keriti ke dustur ki customary law jong ke district council ke jong ke next kamba ke jing don lang jong i mentang kenti ke jing don lang di senior member ki bala experience kumi ba PNC kumi jong ba Roni ki la ban aji mod ya ke ST committee ba hang ni matrai ke tinggalat ke kabu ini bangila banon rai ke jing ki don ge baong ini balai bagi telang bagi PP ini. Baik ke district council, buat ke state government ke UK. Ini telang ni district council, tang parang mengini. District council kedai bagi kandau ke siap, ikut pergi ke situ. Baik kumalaya keren lagi perlok sekmat. Bang deh ke state ini dan kalian bersah. Kita kalau ke bersah kita, mudah dah kau ibarat. Ba